Ok, guys, mwen pose nan ti tweet sa la, ok, just pose net, pose tet fwet, kompwen? Ok, guys, se kon sa nou tweet, kon sa profesyonel tweet, ok? Mwen pose nan ti tweet sa la, mwen an profi, kompwen? Yeah, so, guys, nou bay klas la, vi la pon kama pou nou tweet, guys. Chak jou m leve, nou wèm poste video kote ke map tweet, map genyen, ba, nou wèm pa perdi, ok? Nou wè, chak jou m leve pou se ti video kote map genyen, vin apren koman pou trade, mwen baye klas la, guys. Mwen invite nou, chak jou m leve map akouraje nou, pou nou antre nan trade la. Ok, se top step ke mwen itilize, se pa kobo ou pral met nan market la. Depi se baye ki teke kob la dan li, tako se ou pral deposit ti kop travay, ou mi ou pral mette ti kop travay nan market, mwen patap jom akouraje moun antre nan baye kon sa. Men pou vi ke se pa kobo apete, jos vini, yun veti kobo, ou anwen? Mwen boze bo zam la, ou anwen? Men tako, de m fin fon $100 ou $200 pou jounen, am fini. Ou anwen? Nou boze bo zo, just fini, vini se li.